Tang mas wan pai urnado sya ke jinglikai nagam taka klub Al Nassr hadu arkol kruit negamit hak jinglikai hak Saudi Pro League. Hagabak Al Nassr klub penlim no ya ke KSA desan la arkol. Bat urnado marwe la yo hadu arkol har ringkat Sadio Mane ru arkol. Kumtak Al Nassr mentah hak Saudi Pro League kelah tamme ke Al Hilal hadu dah rupoy. Kumtak Al Nassr kanang done ke jingkermen banyak kur trofi mentak ayom hak Saudi Pro League. Wadlak Al Nassr nagi arpo new sin nyelekai kelah kur new propoin kat bak Al Hilal nagi arpo nreus nyelekai kelah kur nreus sapoin. Ke Al Nassr negamit hak jinglekai hak Saudi Pro League kelap limno ya ke KSA desan la arkol. Hak ba sai simpat nilai UI ba urnado lawan pai biang syak jinglekai hak Saudi Pro League nagabdak Al Nassr. Hadin ba ula jano na du kapor ba ula ngat hak jing mensau hamstring injury ba kepaderu artat na du kapor balas dang katma hapdeng ke Amerika Persia ya ke Iran. Wala day ke KSA ke bayu bantep kol ningkong hak menit ke basau Henry ke Al Nassr ke bayu bantep kajno hak menit ke basau kutno arta ke kelas step hak menit ke basau san pospra. Kata Lingbau Al Hamdan bat kumjuru Sadio Mane ulayo hak menit ke basau san pos kendai ya ke bala asis tau Angelo. Henry ke KSA ke lapnya kajno tang mas dang ke jingleka hak kelamit. Henry urnado la pentam kol kalah hak menit ke basan Henry ya ke bau la yo ling baka penalti. Bat urnado la yo ru sasikol hak menit ke bas ni pulai ya ke bal asis dau en boshal. Bat jaga kol ke basan la yo dau Sadio Mane hak menit ke bak daipo plosan ya ke bal asis dau Al Jaldi. Kum taru ling bak neki arkol ke ba urnado la yo ne kamit hak klub Al Nassr. Mentau la poy karir kejang kendai spa andripu new call ba udang duna satang like call ban poy syakatong ka sia jarkol bad ling ba kini arkol tiba urnado la yo ne kamit hak klub Al Nassr kum taru hak jinikai hak Saudi Pro League la yo sis pa kol nagi kendai pu new sin nyelekai bad khat pra tali ki asis. Kumta katong jong urnado kelanang janru ban poi sia katong sia jarkol hakaba menta ula dang duna satang live kol ban poi sia katong sia jarkol. Ti kadba ki jinglekai hak Saudi Pro League klan nang yaj hakaba urnado lawan phabiang nagam ta ka klub Al Nassr. Kum taru ka jingkhenya klan nang jan ban poi sia katong sia jarkol kublai sibon.